العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murah-murahan mga palanggungan hakam Islam yan kita niyo hatiranan amin simusugpat dahin ha tuong-tuong singkamo damikian day sab ay mga sila amin simusugpat ha Facebook sampai na pagwahula. Salam dua akan katantan mga katawtay manghurana kami Islam. Murah-murahan piya pagbarakat ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan 5 bay. Damikian yari pa'y sa baon na kapinadlawan. Amo na inunom adlaw sin bulan yari nakita niyo halawman niya biyaon. Amo na bulan Syawal. Na murah-murahan in inikatan matibuok nito mapadyukop siya habya simbiyeta sin hadis kato taniyo amoy in bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkatahon inam malibadat na hinang nato bang in pagpuasa sing katuan adlaw bulan Ramadan manjari siyugpatan nato sin unum adlaw dahin ha ini bulan Syawal labi-labi na tuod in baita kato sin Imam Syafi'i, iban sin Ahmad ibn Hanbal, sarayo-rayo tuod, amuin palihun hadjain, laung ta adlaw haylaya, was din dito manuituyan na kita sumud palawman sin pagpuasa, sampay siya maubos. Amod tuimbya mga labi marayaw, na murah-murahan, yan na sinari-ari pakitan yung halawman niya, amuin ayaran natuto din ang malibadat na to. Amin hasupaya ri siya makuhila halawman sin hangpo tag-isa bulan hautan niya abutan kita sin bulan Ramadan magbalik insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kaya tagnaan nato na yung pangadyan amuin pagpaanib dahin ha amuin mapatut na to aniban hika larak sinang malibadat na to hikalupas sin paglugto na to amin wairoon kasudda-suddahan sin amin kakahinang na to hinang dahin di hababaw sing gumini imana niya wairoon mabista kato tanyo lutuan ang dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in kaanyayahan di na to katangkisan. Naman jari hawaktuin insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpat da sin pangadyan na to amin 5 bay sambil nasabot na to in hadis amin riwayat dan kan Anas ibn Malik in hadis ini mataud siya riwayat sumagawa labay katantan dan kan Anas ibn Malik kawaun na to nahadyain amin hadis sahih matarang laung ta amunain riwayat حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قلنا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما
قال تكفه عن الظلم فذاك نصرك إياه. وفي الباب عن عائشة هذا حديث حسن صحيح. In hukuman sin hadis sahih siya. Aun din di langta 5 in taon sin riwayat sa sumakawa sibo daing kamaksuran niya katan na manjari ini sibo dain kamaksuran katan sin hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari impardakan kato taniusin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na hatihon na to muna rin nakatan amundi na to lupahon in parsababan hangkan kita niyo piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon kita niyo kaniya. Amon ti maksud to dakula. Hati niya hangan in kita manusia na aun hadya panglupasing kita. Iban in kita magpakahinang dusa, magkasa, magkalaong, hangan si manusia bihadto sadya. Sa sumagawa, in sa rayaw-rayaw si magkalaong biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin magbing, magtuy-tuy pa, Tuhan Rabbul Alamin, mangayo kaampunan kaniya. Amad to. Sabab biyayta dunhan, in katan sin anak kapu Adam, kullu bani Adama khata. Ingkatan sin anak kapu Adam magkalaw. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. In sarayaw-rayaw ring ha anak kapu Adam bang sila masa amin saruundun magtuyti magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sabab ti mataka din Tuhan na Rabbul Alamin ha ini ipon niya bang sumuok magbing kaniya saroon doon da poklason sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pardusahan niya bang matan da tulus ikhlas da yung halom sin pangatayan niya in biya mga pagmaaroy sin nakahinang siya dusa na inya to katantan lang ta saroon doon poklason kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyang katan di da kita makatapok, di da kita magkarhil katitipuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kaya ingatan niya yung kignot kahibalsing kita misan inangan-angan sa Diyos yung pangatayan ta kaya ingatan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to. Naman jari doon na ini laungta hangkan ta ini bialikan in hadis ini sabab doon na ini intindukanan sin pakaradyaan ta amin na supaya kita makapatumtum hatay manghudta. Amuin lang ta kaya kita antayin siya hangka sibo iban sin kakahinang sin kita amuin nagsasahada sin shahadatain ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Inyan magtuy-tuy magtay manghud iban kita hatat kalaing kita isab damikyan da nagnanaik saksi wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan malingkatin in Allah subhanahu wa ta'ala iwan nagnanaik saksi munal tuod in hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon sin Tuhan Rabbul Alamin sarta daak niya. Naman jari impardakan niya kato doon ini biyita niya unsur akhaka zaliman aw madluma. Tabanga parihara haawasa intay manghud mo amoy inaanyaya atawain siya nakapanganyaya. Na inparkala ini lando mabugat biya na sinagi misan yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakaian daroon hay nilaw niya ya Rasulullah nasartuhu madluman fakaipa ansuruhu zalima. Long niya huusa subay namulong niya atawa long sinambok sahaba subay kulong niya ini insya tabangon hawason doon haamuin bang siya sa upama ini naanyaya. So makawalong niya biya dining kagi ko
mag ini tawang kaniya atawa humawas din kaniya haamuin, humawas kaniya ring haamuin kalaungan nito atawa kasaan nito amin piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam qal takuffuhu anid dhulm amin agpangan mo siya ring amin pag-anyaya agpangan mo siya ring amin kakahinang nito padaka nasruka iyahu inyadto amunadtuin ini tatabangan mo kaniya atawa amuin panghawasi mo kaniya ring amuin kakahinang piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin paganyaya. Doon ay niha hadis ini sampai nasabot doon ay nilang niya in Aisha radhiyallahu ta'ala anha amuin nagbayta kato tanyo in hadis nilang niya hasanun sahih biyayta sin sila mag-riwayat. Ngayon mabisara tara insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Naman jari hatungod sin parkala amuin nasabot ko wakas sin lang ko bangta turun tayud turun in parkala pagyanun pag-anyaya halom sin Quran mahamulya tanto mataud-tuod. Ampain ini kakunahan mga katawtay manghuran subay na to ini tuod amuin bukay kayon karena mataud-tuod katawtay manghuran laung ta nakalalanggal si mga pakaradyaan nagkasabot halom sin Quran amin mapatut nato paamuhon in hinang nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari doon haon makapagluloy na kita lang sin magbabahasa in mga sila naanyaya subay tuod siya tawangon haparkala sin amuin in siya halawang ka anyayahan mataod ini manunjo kihinang amin mapatut batukon si mga kaibanan na anyaya sa ta malagguin tutong basan dahil Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila amin matawang taharihat tuwing kahalan in sila laung ta amin na anyaya ayaw biyay ta muslim misan pa yung kaaunan niya kafir bang siya na anyaya dunhan dungukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangayon niya tabang. Narihad to inamuin kalagguan lang tasin parkala initatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila naanyaya. Nahasabab yan in kita habiya sin pangadyan na kauna nakawa tayo to hangkan na kita patangkison paanibon di kita papaganyayahon sabab in amin naan niya tamisan pa yung kaaunan sin amin naan niya sin hambuk muslim biyahan hambuk lang ta nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala bista hunda sin Allah subhanahu wa ta'ala yadto parkala mabugat dito hadarat niya bang dumatong na in adlaw ka na ha mga tao amin nanganyaya yadto sarta in amin tao naan niya misan pa in siya wala nag-aakamasin Allah subhanahu wa ta'ala masiyad tudungo kung sintuhan na to Rabbul Alamin di halaw man sing gumiini amuin uno-unuin sukatun niya bihan yan mga katawtay manghuran ha kama Islam nahasabab ito subaytod kita mahali sabab muna nain kita biyabay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo in kignot kahibal na to ini aun di majaga sarta nagsusulat singkatan kignot kahibal sing kita. Ayaw kignot kahibal sing kita. Misaning kuto saja sin pangatayan niyaon. Aun waktu makahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Ayaw pakahabihan to. Amin hikabis sara atawa inyaon hipaghuna-huna. Misan laung tain amin pangatod sadya sin kita amin pangatod laung taroon haon aun biya luparagbos katitipuhan kaya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. In Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan niya in panipusin pangatod. Iwan sinamuin tiyataw halom simbigi jantong katitipuhan. Amuyan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Hasabi ito lando
parkala malaggo inamuin ini tungod paparkala ini piagbisarahan na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari katungod sinyan nasabot ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magabjan si mga katan imumungan amuin di mapatut laung tasabutun atawa di mapatut laung ta amin bakay-bakayon sinambuok Muslim amin gumawa ding hasimud niya subay sadya maayad ing kita katantan sarabi niya to biya na sinarisok na gumawa ding hasimud sin tiap-tiap manusia na insok na dito kababayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala gumawa ding hasimud sin mga sila amin nagdadaawa bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan, bangaon kakitaan ta atawa ipaglanggal ta kay manghud ta nakasod palawman sinamin duha na sabot ini. Amuin ini mapatut ta in siya hawasun dahing haamuin pakaradyaan duha na sabot amuna innaan niya iban sin nanganyaya amuin subay ta pagbulirayahan pa ini batokon sila karwa-rwa maun paamih ni ng karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In mga pakaradyaan tungod paparkala ini mga katawtay manghuran amon sa imbiya makasusa na aun na pagkajakahan ta o pagkarukan ta magwa din nga mga simod si mga kaibanan tariya dakuman amuin impangatod ta mga sila nag-aagama matan pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon magpakapamung sin himumungan pangkal. Ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam wala doon kaniya mga yan. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana fahishan wala mutafahisha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon kaulpiil niya mangi marayaw sa jakatan. Marayaw in inikignot kahibal niya mapatot sisinguran, mapatot lang tauupihan, ingkab tangan niya, lawi luba na, amin mapatot na tuurulon madto-madto. Sabab inyan, amo na impangaddatan lang ta ini, piangdakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hipasampurna. Hamin wala pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, asal siya nagdarana sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Labi luwa na tuod, hamin waktu na siya diya aksin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon, long tanasampur na niya, in amin pangaddatan sa rayaw-rayaw, hangkan doon han sambil, Allahu ta'ala in nagdihil kaniyangan, khuluquhu al-Quran. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung Quran mahamulyan. At niya manunjuki, in Quran, amo na in amuin kignot kahibal simpag ianun bariman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin nakaamuin kakahinang niya in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala in amal niya wayrun kuhila amunin pag ianun amal salih amunin amal salih hati niya wayrun kuhila niya amunin pag ianun amuin ini pag albir at isim pagyanun bir amo na in marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay urulon sin tiap-tiap ipon in marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam naman jari in pakaradyaan amo in langta iaalok na to ini hangan simpagtay manghud, bukon kita mang jaga-jaga sinamuin lang tangi niya. Sa sumagawain jagahan taroon, amin dayaw, iwan sini karayaw kaniya. Biya simpagjagata, paginawawaranta. Hanggang bang mukitaon ng kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lando siya maug ang mga kasahabatan niya.
Damikian ni mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon dapat bang bukon sa pasal sinamin lang ta pag kabuhianan in kabayaan nila kikita nila hadyain Rasul sallallahu alaihi wasallam dumadlaw. Bihad to inamin baya nila sumuok pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin ibog nila kimita sing kakahinang yaon doon na Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw pangaddatan. Nasabab ito in inikatan suway raisab bang ibarat biya mga ini mahaityaon mu doon halawon sin ini bigi jantong nato in amin pagkasilasayad to maunhaan tara si magtay manghuda ka ma Islam. Amin pagtay manghud, biya sin lasa, sin hambuok Muslim, hatay manghud niya Muslim, biya sin paglasa niya, atawa pag-uog niya sin ginawaparan niya. Nariyan to. Nahasabab yan, bangaon doon, ini lang ta, kugdanan si masakit, tanan makananamday sab kita sinamin sakit niya biyan. Bangaon doon haon tay manghud ta masusa, in kita tay damikyan day sa masusa. Nabangdihan to sa diyan mapakaising kita niyo, makasiguro kita, wayroon mangi gumawa dahil hasimod sin pagtawahon lang niya, Muslim, mu'min bariman, pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabangdihan to inyo mato, dumayaw, in amuin, ini kauman Muslim, bihan yan, sarab, wayroon mangi doon haon kabaakan mo. Ayaw pa kari imibog, intay manghud niya Muslim. Misan bukod Muslim, imibog da. Haamuin bangta, ini hibutang impag-adat bihan. Amuin dimihil kita, madto amuin singkapatot sintiap-tiap, ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya roon haon subay doon in kaadilan sing kita. Naampay nini lang ta amuin kakahalan sing kita pagkamanusia na yari kato in ununong pakaradyaan naglalawan-lawan pagyanon. Aun dayaw ta, aun day sabngi ta, aun dayaw ta, aun jilaka ta. Sa sumakawa, di manjari makatayim babaw in jilaka doon ha amin dayaw. Subay makatayim babaw indayaw doon ha amin kajilaka iwan sin kangi sudda si manusia. Sababi niya to piyagmari yato sin sara. Amin kajilaka yato. Di man jari yato amuin hinangon pag-addat bihan na sa aun waktu imangayan katantan magjato kalaw man sinamuin lang ta kalubukan si mga sila Muslim pag iyanon doon. Amin biya di katiw-tiwan bihan. Magtuy-tuy, amin ini mangdasang lang sin magbabahasa bihan. Magtuyin matabihan, amin bukod na marayaw ipangatod doon. Nari mga katote manghuran, ando subayan tumapinday mga bihad to. Hasupaya, ini maawon doon halaw man sin paghula-hula tain kasanangan in kahamungayaan in kahinok sin uno-uno pakaradyaan amuin jimajato halaw man sin kita iwan mapatut mato pajatukun in kita haindon kita lang tamiyahil sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagyanon pagsandal in pagsandal halaw sin hangput ang isa bulan, impiasandalan kato. Hati simpiasandalan, piagpuasahan ta. Ingkatan, piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, inyad to, sumayad to, hitaw na to, pabigijantong na to, ingkatan, sindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay raysab kita nyo doon handi mabaya. Subay raysab kita tumangkis. Bihan yan. But inyaon kataan, bang tahinangon in biyang daakan sin Allah ta'ala. Amin tumangkis leng hamangi. Karna niya, karna simpiang daakan niya, iban himinang sin katan marayaw, karna damikyan sin hinang ini piyang daakan niya,
Inya to karuarwa, mahinang to amal saleh pagyanun. Amal amin wayrun lupas niya. Mahinang katanpuunan sing kita. Naman jari to namyuklas, piya sandalan kato in mangi, sampay sin marayaw piya, sandalan kato, among lain bulan Ramadan. May kita na kaiyan, mangiiwan marayaw piya sandalan kato. In pagmaasiat, piya sandalan kato, hangpo tag isa bulan, akad na in bulan Ramadan. Pag-abot sin bulan Ramadan, sambil sin marayaw kato, biasin pagkaon, biasin pag-inom, biasin katantan, amin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, di jarihun kato, hawak to adlaw. Subay ra si hawak turum, ang pagitaman jari, launta, ini, doon hayan, mag-inom makan si mga hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-anad kato, bihan, hasupaya, pagpuas simbulan Ramadan, in labi marayaw, amin wayroon na roon, kuhila sin amin amal, yato na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amusad to. Nahasababian, subay hadya kitari umabjan sin uno-uno pakaradyaan, mangi bangawon kita tarunhaon bat karna labi-labi tuod gumuwa siya pa kasatuan in amuin gugu sin hinang subay na tuwa dyan to halian in mga yan to katantan mga katawtay manghuran damikyan intay manghudta amin dahon tamag ini bisarahanunot marayaw hasupaya in siya isab di siya amin makananambya sa pantun amuin liunggo mo siya sababing paglunggo ini, abo, kito rin hari kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bating yan to katata, nakasud siya amuin, mapatot tanyo paghalian. Amo na yung pag-anyaya. Sababing pag-anyaya yan, sumud doon haon, yung paglukos. Manglukos kaw. Sumud daw na haon, yung pagdugal, pagastol. Karna ini anyaya roon, bangkaw mamuka. Pagbayaan mo, in hambuk mano siya, mo in kabayaan mo, di mo hiril ka niya, in kapatot niya. Amin uno-uno in hinangon niya, sagdahon mo, bang di magakadiban sing kabayaan mo. Inyad turi manjari hinangon. Di manjari hinangon. Subay siya, hirihil ka niya, in kapatot sing paginang, sa in labi marayaw, hibay ta sa dyakan niya, in mangi iban sing marayaw. Asupaya, kalo makatayma siya. Bihanyan na bang kita si mingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di kita mag-abjan sin mangi in kataan sin amal sin tao amuin launta mga nganyaya to ibanan kita ng amal sin siya kita kahambuk alim dakula masabot ta in kahalan niya. Dia akan Hasan al-Basri. Insya na piyupos-pos niya indayaw niya. Piyaamo niya hinang niya. In katantan, di siya magabjan. Uno-uno pakaradyaan. Amin mangi, di tod siya lumamud simparkala. Mangi. Naman jari, bisa na siya hambuk waktu siya hambuk tao. Bihan, hati niya uno-uno na inamin bisarayad to sa imaksud niya ron tumangi. Manjari si Mampay pa matatay nga niya in amin suy-suyad to. In nagsuy-suy ka niya, lang ta, iyaso niya, matan ba to diyan lang nabihan to na kiniya? Nalang niya ho, matan to, ba't di ko kutod? Iban kita kumisan yung bungat sinsimod niya. Na, lang niya, katuon talong niya. Nagsakap na. Inhalaw huna-huna sinamuin ini nagdasim bisarayad to hati niya in siya yaon mamaus. In maksud niya. Usos na sila mento. Pagkato nila, amo na yung tao yan to. Iyasubo niya. Bunal lang niya nakapaghimumungan kaw marikako. Sinhimumungan ba ini? Lang niya ho. Pag yan biya to ho, kimuot, palawang sinbulsa niya, ang pariuhal pa, amin tauyad to. Nalong niya, yarin kay mo. Bihan. Dihilan niya kaman,
Sin. Nalong sin amin nagkunuyad, timpangan na niya mga sampakon niya na pagkanto. Uy, kamandilan niya sin. Long niya may tayad to. Siya ibihad to ninang mo. Impanganal ko inihati niya. Mamaus ka ataw mamisaran ka kaniya. Long niya ri. Iniyad to long niya. Malagbo indirihilan niya kako. Tatabangan niya kako. Giyanapan niya ang amal ko. Nauno yung higanti ko kaniya. Amo na lang niya, hindi uhal ko isabit to. Supaya sa ako makabayad kaniya. Biyayaran ko inamin uno niya. So, dibihin siya amal kako. Nakita ka yan? Hati niya, bangkaw giura-gura sin mano siya. Biyaba-baba. Ubus iniingyanan pa kaw singan bukon ngan mo. Giulal kaw si mga kukulalan bukon mapatot higulal kay mo. Inyad to, giyanapan niya inamal mo. Hati sin giyanapan inamal mo, piyag ini uno niya. Namuas siya rin hamin amal niya, ito niya tiyataw hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag dihil niya kay mo. Mahitayad to. Sabi mahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang buk hadis, atadru naman ilmuflis. Kaingatan nyo ralong nirang hisiyo inamuin ini muflis, uning pagyanon muflis. Amuna in manusia wayroon mahasil niya hang sulag uno-uno dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taon magngan lang niya bankrupt. Na niya ito bukong bankrupt. Sabi pag yanong bankrupt, amin naubos sa dyan sin halom sin laong bangko biya. Sa lusong. Pisin pag yanong lusong, iya subusin Rasul in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang in mga kasahabatan bang kaingatan nila in pagyanon muflis atadru naman il muflis kaingatan nyo rin lusong long sin mga sila in pagyanon lang niya muflis ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata' in pagyanon lusong kamo amin wayroon ini sin niya, iban wayroon mga kapanyapan niya. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon amuad to in lusong hadlaw akhirat. Dumatong siya, doon hadlaw akhirat, nagdara siya sin amal niya katan. Yaunin sambahayang niya, yaunin puasa niya, yaunin jakat niya, yaunin katan amal ibadat niya. Sa sumakawa, kaya panaukan niya duko inambuk yaon. Sa pakadamahada. Kaya panaukan niya duko inyon. Bihan. Wadarabahada. Napukpuk, natibo niya inambuk yaon. Nabakan niya. Bihan. Wa akada malahada. Nakawa niya in alta sinambuk yaon. Habukon, kapatot niya, bukon kaniya. Inyad to, katantaan lang niya, magbayad siya. Unin pagbayad niya, nagdarasin sa bahayang niyang katanamal niya ito katanta, hipamayad. Impuasan niya hipamayad. Insambahayang niya hipamayad. Injakat niya hipamayad. Banglaong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayaon, naubos na ingkatan bayad sin sambahayang niya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sa kira-kira, ang rin amal di matukan niya karayawan di hababaw sing gumini. Ubos doon haon na ubos na katan masipa roon aon bayaran niya mga manusia na unuin hinangon. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unhun na siya. Kawaon na ingkatan sila mo indusa sin ukida min khatayahum paturiha ilay. Kawaunin dosa sing kaya pagdusahan niya katantan ang pahikantukan niya. Summa turiha finnar. Ang pasya hitilakbo palab sila pinarka dyan. Nakita ka yun. Nauno yan to. Pag-anyaya katan. Insyabot yan to pag-anyaya. Kaanyayahan niya ito katantan. In mamungmungkaw, in mamakakaw, in mangudyo-ngudyo kaw,
in mangdupang kaw, mangawa kaw alta singkan siyo na, biha, inyaon katantan. Ini ari rabiaweta kato hambukabu. Mataod pa rin ha mga hinang bukon alta. Sumakawa amoyin pagbayaan mo'y manusya sin kabayaan mo, ri siya makapagbaya sin katanaman niya. Ay insyaAllah subhanahu wa ta'ala, imang inikatan na tayod turun ta, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, inut-inut, hasupaya kaingatan tahalian, inuno naman mapatot na to, halian ang mga pakaradyan, labi-labi na yung mga jimadyato, mataod din ang mga kakahinang singkita. Ini wala lang ta kimukugdan maun paamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakugdan nun. Ini katantan dahil nga pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur aka kadaliman aw madluma. Tabangain tay manghud mo, amuin na anyaya, iwan sintay manghud mo nanganyaya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, inut-inuton na to in mga inikatantan, hakadar kakausan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala, bang kita rihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini lasig, iwan kahuy, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini inut-inuton na to in pakaradyaan ini, hambuk-hambuk, lang ta kasupaya, ini mabaguin katansin panumtumta, iban mabaguin katansin kakahinangta, bang aun na hinangta nakauna wala na kaamo, mapaamo ta pa, bang kita masidihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi. Asupaya kumugdan na ingkatan kakahinangta. Bihan. Na hati ko in waktu, biya mga di ta kaingatan bang maununin waktu bihaon. Hati ko biya miabot ngayon waktu sing kita niyo mga katawtay manguran na insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi inutunta. Ingkatan sa babiyari ingkatan amuin ini mapatot na to paghalian ding hapiang daakan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqud dhulm. Hali kamo. Iban ding ha amin paganyaya. Sarta yari kita diak hipapahinang kato hipatawang inamin na anyaya iban sin amin mga nganyaya inidaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang daakan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tantuhon na to siguro tuod inyang katandaakan dahil Allah subhanahu wa ta'ala but in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak. Namoy ito mga katotay manguran hawak to balik insyaallah subhanahu wa ta'ala masi-masikitari sa kainuri na to maubusin namin maudo ini na sugpaton ang pasugpaton na to insyaallah subhanahu wa ta'ala tayod turun na to ururun kawaon deng halaw man sin Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manghumbay dako kanyo katantan waktu ini sarta salam dua akan yung katantan murah-murahan papagbarakaton kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to amoy in dumungog sin patumtum dain ha Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.